politics aso for honsem ene say asem hodo a trendy e Ghana ha ene be som o channel yi so na busa for ene fufra be tomu kra obi ani hu ya pese mo na modi kan hu ntino yakofa de be som na me pese me kase pi no ase ne be kono be like be share na subscribe adwencho bi amobi anam da kam o comment section ase yenko video ni bi bra yo amo say na Twene Jonas Asante ni for fresh yaw and now Joe anum say wo skiri. Oh, listen, Muntiemi, whether you like it or not, I got securities. But the problem is I'm bro. Wow, and I got a mine. The oil I just saw time you on grow better chemi. Somebody me help ya. Oh, mama kwasi ama untie school fees. Omabusi anfo atweamu omo hawe gu omo so bebebe no na me ne hawe bia owiase o me cheri atama me so me pen ma sorry tama pen na me da unim tama abo America abo be se 3 nya na me na ma me cheri so anti me ne hawe ti so omo na wo hawe omo na pen ma no manyim kofo mama ya and I child support them so no mutiaka me ne how bia me ntiaka mo bia eti my brother boy different and I brofo na guide me or me I brofo and the only way I memo my ba and he say man say I at the end is serious I say serious they are met test you say you meba enti broni eba beto bibini tuo no kuna a foolish case with America. I say we say no money now. Obi say we see pro and kwasi bi. Ma chem say gan bibini kwa na jimi a odwene sen ye America ye dwene ska ho. Ye nti say bibini enti ye nom brown and black coffee. Na ama ye sen na ye ti say the aye no. Me ti Ghana kam sin ye fitel because Ghana no ye nom coffee bi a ho. And I say what that time I pay no sorry I had a book coffee. Say be I bit me stay awake near first cantina me millionaire no tina me whiskey no. Enti abruche abrabo different. Oh for the time sorry me fact time so time am pe bia am so enti me sorry a na me ko he madwuma fam sika na me the time and e kwa kofa sika. Enti time no me hwe na mani kuma na manom coffee na matimi abobi at 12 hours. Because remember say American here 1 hour bia o jiska enti say bia 1 hour bia je 100 hours ultimi ye more hours na wunye sika more so on say enti we drink coffee to stay awake enti America say the bibini ase agime no on say the bibini agime no say na broni nim nyansa na say the bibini ye hiani no say na broni so ye skani ye bibia ne abrofo ne opposite enti the first asantini ahia me a oye ye be ye o say ye betimi ahia o say ye betimi aye o say me di jimi ko test me nkura no say manya problem o mmra o mbetuntu akuno no mo ya abrofo broni ku bibini wa America enkosia broni ku bibini wa America e foolish case e so hu say no mani nyina o America e broni dia enti se broni ku bibini a eye den eye foolish case ti dia mechi on you se opa oni broni anya nkwase ade ana opa uye bibini ko nanti abrofo fie ko giregyina hono broni nyituo mo otutuo no bo akun frie o enko ba bia ya America but wo bibini ntimi nku broni ukuna obedam nkwa na nyina ba wo betimi akun yonko bibini o mechi watum but e de am beja ho abrofo se rappers yo muku omo ahun bibini ku ne ho da bia e ja mo ba se okojimi ma broni ku a wakun free enti omo ya abrofo na guide me omo ntitwi enti ebi a o twete no ekofa na suma na tuo ni hye ne ho no be yi ato abo won enti me emaya na omo di machiri nyina abrofo maya na omo di machiri dodo na am security for ana ai boys na abrofo boys na omo di machiri dodo na am security for me millionaire me tuo omo ka omo da pay rules omo guide me enti se Ghana ma ya hia me a nya afi na me ko test broni na mo aba no abetutu akuku na wa baby because oku nipa ni wi a mintimi nyane no na mintimi nyane hwe enti die enti na me yeren
me ba be ma Ghana man no na busianfo adi awreho because mukuna yakuni free because on be report say omo security a omo ha bo me ho ban enti they just saw say bibi betimi atome I'm sorry o mensa komia camera no so enti they say omo hu target enti omo clear target no enti mesrɛ mo nhye ne so obi anti me nya me hu waje ase wo na wo fa nsusu ba me man fa nsusu ama o mitimba bi na kwasi broni de me bae enti me ne ha obi a America de empena me ye so waje ase my brother boy different time empena me that time empena me sorry enti me sira wo mpe no kra ana untimi ntie no kra enye by force ubetimi akọ no akwakotie sofu bi ubetimi akotie sofu bi na da adum chedi am nkwasi afuso muguo omo se momfa momeji anwa Oma koto fright to abesi ono mububu ton ma mbetimi akotie bia ha de no kure nko a enti se ukrom hene edi jimi akọ endoso napo se napo ye ne ba ana a 30 minutes kura ma na napo edi do osaje fo Dr. Kwame Nkrumah atemne de me metena ho se me ba be ye katasu mumu aso na magya asante hene se onko free da bia se me fire no na otwe ne ho free politics system na o hesu di na hinie no jan kwasia politics no ye sa obi to a onim se wonu abona popa so medi osaje fo atem on kofo bebre kura ka onam se da bia nte sa asante hini ntimenye sa na ayi na po no onye Ghana ni enti onim se Ghana no we value how important Kwame Nkrumah is na po no eye ne maame ene ne papa wo ni wo seleyon mu free seleyon na omo apadi die bade no mbe soe batatuo na de ombe pie Ghana omo yeseleyon fo ena ombe tena Asantini bi fie ti Asantini na omo je ni onu tena ni fie no won se sirimfo no mba omo de omo timi de omba kra to fie wura no because omo de omo krom din na abanti se omo to Ghana din won enti omo de akra no ayeden ache fie wura no nti fie wura no na wafa na pose ne ba nya ne ba for real ne mbusianfo free say yon so to onim how important Kwame Nkrumah is how I use value no won na wo no wakokodi osagefo atem enye fine nipa wa bekon edi ni moja age oman na siwo enyapade a ogya Ghana nyina NDC MPP nkwasiafo ya beton bibia NDC MPP mwayo na de chimpanzee ti se Akufo-Addo kwasi ampanyina mfaso amane so mampanyini a wabobosi a che mampanyini bia mampanyini a corona aba mu anya sika che mampanyini bia mampanyini a otimi hwe Ghana fo anim sika ya amaji amasomi me see 1 hospital 100 hospital nam sa de yire me ataso 2 years ago shebwa kese 80 hospital cry started constructing sa apatakura mfantim fom na aboa we o de ne compare osaje for Dr. Kwame Nkrumah waye nyapade akese companies akese a mwe Germany guwura mu se kwa na Ghana fo nya adwumanye na de chimpanzee we compare osaje fo a wadwen uti abofom I'm sorry it is what it is wo de chimpanzee aboa bai ti se Akufo-Addo compare osaje fo a I'm sorry it is what it is uti abofom wadwen asai so enti se aboa bi ti se na po okodi osagefo atembio a mebo pa ma obi atetende sekan ya wo ne mfia kuno na ne yedi ne funa koma se yonfo moa no omfa omade omonye omaboa I'm telling you the truth enti memfa ho ni Asantini be hia me o ma poso be trete the almighty I don't care Otumfuor wansua nyansa no antwe ne ho amfiri politics system ho a da bia yedi nanim be fom untime nko endorse kwase ampanyi ti se na pose wo ye oba abra ni pa ni firi Nigeria edi ene se munu se ano muni se firi Sierra oya dan ye Sierra ni ya dan ye oba Asantefo Otumfuor se tutu kotoko hene se unima Asante abakosema ana unima Asante amamra Asante amamra kire se oba ewo a
oba ewu a ene akura no eye asanteni enti se ye didehye wo siwe Otumfuor wo siwe yo se uko okra achi a anase wu a se be ya obi abeti ase wu ne ya ye nkofa be ma wo abusua mu ba na ebedi ade ye kofa oba eba ewa abusua num na ba na bedi ade sana Asante amamrete na va ni senya serioni a na po bia ni se ne ma me serioni twi kro ntibi den obeya Asanteni. How is that supposed to be possible? How? Anti se mu jimi sa na fe problem ba na mu blame the Almighty. What did I do? I didn't do anything. I'm just speaking the truth. Ko Asante enim nyansa enim se be ma kwase betimi akwa akwanyem de abehye no. Enti oba de onyema eye yaye ni tua se ye de hye na awo aba na anya awoho na aba won ni Asante tie no enti Asante mpanifo ndi Asantefo titi no mu ni nyansa ho Asantefo aba na anu ya na agimi no ya Asanto amutam na Asantefo ni no mu ni nyansa ho hwe omna bu akwa me nkunuma koje Ghana si wona Asantefo aba no ayi agimifo nko a hwe obi aba ayi mo party the strongest party the strongest hold apotoyi akura manya bi na aboa we aba ni 10 aboa yi egina platform na munsa di jimia kosa line na mudinachi e o Asante region ana 10 aboa yi keka nkwase asem kire mu say ono no ye vice yo the main and the vice are the same on team point say me sit down we me the ye factory ama Asante for youth enti say man to amame na mukoto madwoma amakwase empanyini a oba obejai ama campaign na minsi no akawuram da bi oni sa vision ni bi ne dia ni say oh mumfa city ane mami o mumfa city ane mami oye comedian mumfa city ane mami o mumfa city ane mami afi okodura yas ni esa no waje akonya na wadane dancer. Look at this idiot abuayo okodura krobi obedrum bi obeka akosa. I'm sorry, it is what it is. Ontimi meka say na maba krowem mometo abamami na ye mene ayi Akufo do chimpanzee ni bae no. Hospital say ni asisi wo krowem. School say ni asisi wo krowem. Adwuma say ni abie wo krowem. Ontimi nka bi. They don't have no achievement. This scanning in Europe to claim. They don't. I'm sorry, it is what it is. They do not. The only thing they can say is say, Nami ye mate you, Nami ye mate. Minim, I don't know say it's a Frasta house or no now, and no matter ni say a car, and about me ye mate na Akufo do Christian. I don't know the omo patch them way. I don't. And tisama so muwa say munami yo muwa juma was me Asanteni majimi. Na o trying o shiami ansi ubu afu. Se me di muana tem na aboa oman ni yanka na America yere kwasia ba ya wanya adwuma ye no enti eyensu ye krom ye nuanom agu Ghana ho no omunya adwuma ye anya na aboa broni moja oni muti se de bi wo bibini mu enti adan na broni ni nyansa bi adwuma ni ye mpanimfu agimi ese moa omo hyebo omo niso ba sikane di omba abaji o. Oh, mumfa yi levi sika ne ma mum yanyi yi levi ne nyaje aye nkwa aye mafubio ya gia be bia dwuma ma obi Akufo ade ye mese me bopa ma obi akuku no Akufo ade owu amian makuno me ka chem I'm sorry it is what it is mo pa news for mum lokasi Akufo ade owu amian makuno oya boa the Ghana for Jimmy too much the Ghana for Jimmy too much. Oh, ya poor complete. Timia betina 8 years, 1 see school 9, 8 years, 1 see hospital, 8 years, 1 year shio. What kind of I don't know what I don't abra akunyana otisono na kufuo tiso edi yika akwan from Swami to Tamale, from Sunyani to Abuakwa, Kresofola interchange.
we ni video abeda adwaman so bia ne adwenhwe da ho ina beto social media ne so no ansa na mekɔ no me da say dey Twene so be like we be share ma subscribe adwenhwe bia ma obi ano na me da come ho comment section no ase makramo